radio BBC gahuzamiryango. Ivuga irondere kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Uni saha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Florentine Kwizera. Mwese abakunzi ba BBC gahuzamiryango ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze muri iki kiganiro cacu co kuri uyu wa kabiri itariki 7 z'ukwezi kw'icenda muri 2021. Mu ngingo zimwe zikigize abatalibani batangaje abazoba bagize leta mfata kibanza ya Afghanistan. Nayo umwe mu bahanuzi ba Perezida Adama Barrow yatanze imihoho kubera atanezerejwe no kubona ashaka kwiyungana ya Yajame imbere y'amatora asigaje amezi 3 muri Gambia. U Rwanda rwakiriye amahiganwa y'urukino rwa volleyball yo ku mugabane wa Afrika inyuma ya basket yaheruka muri ico gihugu. Ubutegetsi bwa Misiri bwagirizwa ubwicanyi ndengera butungane. Muravyumva muri iki kiganiro tubafitiye n'urunana muri iki kiganiro gihagarikiwe na Mark niyo nkuru. Nongeye kubaha ikaze. Abatalibani bashinze leta y'imfata kibanza inyuma y'indwi zitatu bahinduye ubutegetsi muri Afghanistan. Leta ikazoba iyobowe n'umushikiranganje wa mbere Mohammad Hassan Hakun asanzwe ari ku rutonde rw'abafatiwe ibihano n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Umuvugizi w'abatalibani Zabihullah Mujahid yavuze yuko icegera c'umukuru wabo azoba ari Abdul Ghani Baradar ari mu bashinze uwo mugwi w'abataliban. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati azoba ari Sirajuddin Hakani ari nawe arongoye igisenge c'abahakani ku rutonde kiri ku rutonde rw'abakora iterabwoba nk'uko bivugwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nta mugore n'umwe ari muri iyo leta yashinze hasigaye imisi mikeya gusa. Inama yahamagajwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU yo kuronderera imfashanyo Afghanistan ngo ikorane. Umushikiranganje w'imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yabeshuje amakuru yavuga yuko abatalibani babujije abashaka kuva mu gihugu barimwo n'abanyamerika guca ku kibuga c'indege co mu buraruko bw'ico gihugu. Mwijambo yashikirije ari muri Qatar, Bwana Blinken yavuze yuko ata muntu n'umwe yoba yafatiriwe ku kibuga c'indege ca Mazar-i Sharif canke ngo afatwe bugwati nk'uko abivuga mu majambo yiwe. Yavuze yuko abagwanyi bijeje ubutegetsi bwa Washington yuko bazokwemerera abifuza bose bakaba babifitiye impapuro zibaho uburenganzira kuva mu gihugu. Ibi bikurikiye ivyavugwa n'amashirahamwe ategamiye leta hamwe n'abatavuga rumwe nayo baba Republican bari mu nama nshingamateka ya Amerika barega Biden yuko atariko arafasha bikwiye. Abagwanyi b'abatalibani basanzaje imyerekano yari kwibera mu mugwa mukuru Kabul barashe amasasu mu kirere. Amasanamu ya video yerekanye abantu bariko baracwiragira banyaga amagara. Abagore benshi bivuga yuko binyegeje mu kibanza co mu kuzimu gihagarikwamwo imodokari. Iyi myirekano niyo ya mbere ibaye yo kwereka abataliba yuko batabanezererewe kuva bafashe ubutegetsi bagakura umukuru w'igihugu mu mugwa mukuru Kabul. Abantu baharugwa mu majana b'abagabo n'abagore bariyamiriza ico bise kwitamo kw'igihugu kibanyi ca Pakistan, bakagiriza n'ubutegetsi bwa Islamabad gufasha abatalibani. Hari amakuru avuga yuko abanyamakuru bankiwe gufata amafoto. Hari n'ikinyamakuru cavuze yuko hari umwe yatawe muri yompi. Umwe mu bajanama muri leta ya Perezida wa Gambia Adama Barrow yatanze imihoho mu mabanga yiwe yagenywemwo Fatou Mane akaba yari umujanama wa Perezida Barrow mu bijanye no kumenyesha amakuru.
iterambere n'ibibazo by'imibano, akavuga yuko atashimishijwe no kubona Perezida Barrow ashaka kumvikana na Yahya Jammeh yasubiriye ku butegetsi. Perezida Barrow yoba ashaka kwiyunga n'umugambwe w'uyu yatsinze muri 2016. Yakiriye Yahya Jammeh nk'inararibonye mu gihe hasigaye amezi 3 gusa ngo habe ayandi matora y'umukuru w'igihugu. Inkuru ya Chris Oko mwishikizwa na Prudence Ngiyumva. Abantu benshi baracyumiwe kubera itangazo ry'uko ishyaka rya Perezida Adama Barrow National People's Party riri kwishyira hamwe n'irya Yahya Jammeh APRC. Iyegura rya Fatou Mane nimwe mu ngaruka z'ubu bufatanye. Bwana Mane yavuze ko Perezida Barrow adashinga, ati biri mu kwizera kwanjye gushimitse kubu bufatanye bwangiza ubunyangamugayo bwa guverinoma yawe kandi bugashyira mu kaga ibintu byose naharaniye nk'umunyamakuru. Uko niko yanditse mu ibaruwa yegura. Ubu imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ifite ubwoba ko guverinoma idafite ubushake bwo kuburanisha Bwana Yahya Jammeh kabone n'ubwo ari bw'ibyaha by'ubugome bukomeye byakozwe mu gihe cy'imyaka yamaze ku butegetsi. Iyi miryango yise ubu bufatanye ubugambanyi. Komisiyo ikora iperereza ku byaha byakozwe ku butegetsi bwa Yahya Jammeh iteganya guha Perezida Barrow icyegeranyo cy'ibyo yagezeho muri uku kwezi. Jammeh arega umurundo w'ibyaha byo gufata ku ngufu n'ihohotera rishingiye ku gitsina n'ibindi birimo iyicarubozo, ubwicanyi ndetse n'ita muri yombi ridafite ishingiro. Itangazo ry'ubufatanye ryateye ugushidikanya kwerekeye kumenya niba abo yakoreye bazabona ubutabera. Tuje mu karere k'ibiyaga binini mu makuru y'inkino. Guhera kuri uyu wa kabiri u Rwanda rurakira imikino ya nyuma y'igikombe ca Afrika mu mupira w'amaboko volleyball. Abagabo bakaba batanguye uyu munsi, naho irushanwa ry'abagore ryo rikazotangura ku itariki 9. N'inkino ziteganijwe kuba hagati y'itariki 7 uyu munsi na 16 z'uku kwezi muri tombora yo kugena uko imigwi igomba guhura. Rero u Rwanda rwisanze mu mugwi umwe n'u Burundi, Uganda na Burkina Faso. Igihugu ca Guinea co cananiwe kwitabira iri rushanwa ku munota wa nyuma wihirikwa ry'ubutegetsi ryabaye mu gihugu ku munsi w'Imana. Reka inkuru tuyibaze mugenzi wacu Jean-Claude Mwambutsa ari Kigali. Umukino wabimburiye iyindi ni uwo mu itsinda rya gatatu, aho Cameroon yatangiye neza itsinda Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amaseti 3-1. Seti ya mbere yabaye Cameroon itsinda ku manota 25 kuri 19 ya Kongo. Abakinnyi ba Kongo bikubisa agashyi mu iseti ya kabiri, ndetse abari nabo bayegukana nubwo bari begeranye cyane ku manota 25 kuri 22 ya Cameroon. Seti ya gatatu n'iya kane zihariwe na Cameroon yarushaga bigaragara Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri uyu munsi wa mbere ubu tuvuga hamaze gutangira umukino mu itsinda rya mbere, aho Rwanda rukina n'u Burundi. Iri rushanwa rihuriwemo n'amakipe 16 y'ibihugu agabanyije mu matsinda 4. Itsinda rya kane niryo rigaragara nk'iryishiraniro kuko ririmo ibihangange Misiri na Maroc bikunze kwigaragaza cyane mu mikino yose. Harimo kandi Kenya na Tanzania muri iri tsinda. Itsinda rya gatatu rigizwe na Cameroon, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Mali na Niger. Mu rya kabiri Tunisia iri kumwe na Nigeria, Ethiopia na Sudani y'Epfo. Mu gitsinda rya mbere rigizwe n'u Rwanda, Burundi, Uganda na Burkina Faso. Muri iyi mikino abafana bakeya nibo bemerewe kwinjira muri Kigali Arena. Bagomba ariko kubanza kwerekana ko bakingiwe icyorezo cya COVID-19 nibura urukingo rwa mbere, kandi bakanagaragaza ko bipimishije bagasanga bataranduye indwara. Ni imikino iba mu buryo budasanzwe kandi aho abakinnyi n'abatoza bagomba kuba mu mahoteli badasohokamo, bakava gusa ari uko bagiye ku bibuga. BBC gahuzamiryango ubu ni isaha imwe iburi minota 22 n'udukungugu dukeya mu Rwanda no mu Burundi. BBC gahuzamiryango Igoma ni kuri FM 93.8. Dusubire muri Guinea Conakry. Inyuma y'ifatwa ry'ubutegetsi n'abasirikare bakuye ku ntebe y'umukuru w'igihugu Perezida Alpha Condé, si ubwa mbere rero abasirikare bafata ubutegetsi bwavuye mu matora muri iki gihugu, kandi si naho honyene muri Afrika y'uburengero kuko no muri Mali haheruka nk'ivyo. Twashatse gusobanukirwa impamvu zoba ziri inyuma y'iki gikorwa ca Lieutenant Colonel Mamadou Doumbouya nabo bari kumwe, n'impamvu rero aka karere kamaze igihe gakarirwa no gufata ubutegetsi
gisirikare maze ndabibaza Patiri Desire Yamuremye yabaye muri ico gihugu igihe gitoya akaba asanzwe akurikirana n'ibibazo vya politike ku mugabane wa Afrika. Patiri Desire Yamuremye kufase kuture agira independence nico gihugu cagize ukwikukira bigoranye hanyuma ashira ifaranga ryiwe ava muri rya faranga rya sefa urazwa ifaranga ryiwe bita frankineye hanyuma baguma bindira bazi ko barasa na konte bazoza bakabihindura n'ubwo arufa konda araza bazi ngo yogerageza akabihindura bakinjira muri cya zone ya France fa basanga ahubwo ariko arashigikira bibaza yuko bijya bihugu niko vyakoreje n'Ubufaransa byugira ifaranga ryavyo atahori huriye na ryayi rishigikiwe n'Abafaransa. Izo mvu rero ko ari zibiri kandi nta kundi n'Ubufaransa kuko iyi nyungu zabwo zitaboneka kuri ko urazihagararira nukuri muri bijya bihugu Ubufaransa burashira mu nguvu nyinshi kugira ngo kudestabilize naho baba baratowe mbere demokratike nabonye abantu babivuga ibaza ngo kubera yahimbye bwizwa shingiro ngo nukubera yobara yarafashe ibyamandi gira gatatu yego icyo kirimwo mugabo kimwe nk'icitwazo kumaze kuraba abandi watara yakoze la même chose nivyo mugabo baramuguye inyuma Paul Biyawe nawo bigarukako n'abandi n'abasasunguse n'abandi nibaza yuko ngaho yariho ari cyane cyane bihagaze. None inyungu z'Ubufaransa Alpha Condé yoba yarakoze ko akaba yatanze iki kiguzi cyo gukugwa ku ntebe kujya zabarizi araba ingene yashigikiye rijya faranga bashaka gushiraho kugira baza barifatanye na Nigeria bafatanye na Ghana na bijya bindi bihugu byo muri Afrika y'uburengero kugira ngo ashireho ifaranga ryabo kubu urazi ifaranga ryabo rikoruka mu Faransa buritanga urabe no muri ibi biherutse by'inkingo urabona inkingo ze bagiye kuzikomanda mu Rusiya no mu Bushinwa inkingo za coronavirus urabe inzahabu ya zone ni zone diamantifere mu diamant nyinshi kiye urabona ko hari abashinwa benshi batangiye kuzana itunga ryinshi muri kijya gice cya Afrika na cyane cyane muri Guinea. Ivyo rero urumva nivyari kumworohereza kandi ugiye kuraba n'uwakoze kuko wakoze kudeta batumenyereye tuyibaza ngo ni ibintu rimwe na rimwe bisanga bihagaze ku ntara kuri bimwe tuzi vya ndani mu gihugu ukajya musirikare bava hamwe n'uwakuye bava mu ntara zimwe bose n'amalenke. Ahubwo Alpha Condé ngo yari yanamushize imbere kugira ngo amufashe gushigikira iki kiringo ca gatatu. Yamutumye ko ashaho ijya force speciale mu 2018 kuko abantu bigaragambya nko muri Sud aho bitazanze rekore acashiraho ijya force ihari inkozi kwiye igura n'inkozi kwiye kuburyo bari basigaye barusha garde républicaine kuvuga bajya bacunga umukuru w'igihugu hanyuma yari umuregionnaire bamwe baza mu bihimba baje mu bindi bihugu kugwanira yarabaye muri Côte d'Ivoire ari muri bajya basoda b'Abafaransa yenya ngo nta muntu yo iki kintu cyo muri gihe n'igikenewe mbere n'umwiheza ukomakomeye cyane umuntu arabona iyo bituruka niyo biriko biraca maze gufata ubutegetsi kugira ngo ashireho amasaha y'umukwaba ariko akavuga ati ibirombe vya aluminium byo bitegerezwa kuguma bikora iyo bayashaka iki canke yatinyiki kuva na kera narindi aluminium muri Guinea ni entreprise y'Ubufaransa y'exploit yanse ko aba ikena ya aluminium kuri ya entreprise y'Ubufaransa isanzwe yikeneye none ko ibinombo vya fer vya diamant ni vya fer yaheruka kugurisha mu Barusiya n'Abashinwa vyo yabihagaritse atavuze mu bibandanye bigira vyimbwa naho hagaze ikibazo. Patiri Desire Yamuremye ubutegetsi bwa gisirikare muri Myanmar bw'imyagacira kamo katewe n'abatavuga rumwe nabwo bahamagarira abanyagihugu kubugarariza umwe mu bavugizi ba leta Zhao Min-tun akaba yavuze yuko ako kamata kindi karondera atari gushaka kwereka amakungu yuko bari ngaho yavuze yuko ataco bizoshikako leta ibangabanganye niri mu gihugu igizwe hanini n'abari batowe abashinga amateka ubu bari mu buhungiro yahamagariye imigwi y'abanyagihugu bishize mu hamwe kugira ngo bigwane ko guhaguruka bakagwanya ubwo butegetsi bwa gisirikare. Abantu benshi barataye izabo imigwi yitwaje ibigwanishiragwira kuvaho ubutegetsi bwatowe n'abanyagihugu butembagarijwe harashize amezi indwi aho muri Myanmar. Reka ubu naho abakunzi burunana tubaha umwanya.
ikibazo cya Mutesi kiragenda kirushaho kubera abavandimwe b'umutwaro. Jack we ngo urukumbuzi rwa Cedric rwari rugiye kumuhitana. N'urunana. Nahise njya kugendekeye bite ko waryamiriye firi. Wabaje umuhungu wawe ko ari uzi ibyo yankoreye muri iri joro se bude? Ndabimubaza asinziriye se ko ngiye kubona nkabona asanze mu cyumba agafata ibera agahita yisinzirira. Yisinzirira yarindaje gusa nta kindi. Ntimwasinziriye rero? Ahubwo nageze aho ndavuga nti none uyu mwana rwose ubanza bamunterereje. Yakangutse abararize. Muhiye igikoma aracyanga ati ndashaka amata. Mana we, ko nzi ko Kantengo asigatetse igikoma ari bunywe nijoro akakinywa atagoranye se. Yacyanze rero ngo arashaka amata. Ubwo amahirwe ndebye muri ka gateremusi tumushyira nk'amata nsanga amata arimo. Ndayazana, ndayahoza, ndayamuha arangije arayanga. Asikiwe, ubwo se yashakaga iki? Kunzengereza nyine, kuko yahise abihindura ngo arashaka igikoma. Yawe. Mana we, ubwo se ko numvuriya mukobwa yasize amata muri teremusi y'umwana, igikoma yamutekeye yibutse gushyiramo amata? Yayashyizemo bude. Awi, nari ngize ngo mwampereye umwana igikoma kitagira amata. Kandi rwose nihanangirije Kantengo ko igihe cyose agomba gushyira amata mu gikoma cy'umwana. Bityo intungamubiri gifite hakiyongeramo ibikomoka ku matungo. Humura rero yararimo. Ubwo rero yamaze kunywa igikoma, ngira ngo umuhungu agiye kuryama. None se yamaze kukinywa akomeza kwiriza? Yashatse ko dukina. Yewe yari kuraje koko. Mbabare sinigeze mbumva ngo nze mugufashe. Ubwo urumva nagusiganya ganza bude. Ngewe se naba nagufashije uwo twitera? Ese ugira ngo aranyoroheye we? Arakora amasiporo mu nda yanjye niba ari gatebe gatoki, niba ari semutimbi, ewe ntumbaze. Ariko none umenya yacuramye firi. Kuko ntiyaba akicaye na siporo numva ahoramo. Ubwo noneho tuzamwita sportif. Nese uragiye Felicia? Yego Beni. Winsiga Felicia, dore naranje kwitegura. Ahubwo so murumuna wawe akiryamye ikigihe agira ngo bigende bite? Aryama? Mubwira byo kasigare ku rugo. Nakatubwira aho yakize amafaranga y'ishuri twamuhaye. Buriya biriya waraye umbwira ngo tumugenze buhoro ngo simukubite nge sinabigenderaho. Ndamukubita kugeza amaze gusubiza ibibazo byose tumubaza. Ahubwo nakazi kawe nukomeza kumukubita Felicia, uzateza ibibazo birenze ibyo dufite. Kabwere kava mu bise nyine ubundi karyamye iki? Hako sinakubwiye ko ataryamye, nta nubwo ari mu nzu. Ubuse kandi yazindukiye. Nanjye byanyobeye Felicia, nakangutse mbona nta uryamye ku buriri bwe, nigera mu byanjye ntekereza ko yaba yagiye mu bwiherero. Cyangwa yagiye kuryama mu cyumba cya mama. Dore ko iyo yigize nabi tukamuvuga ariho ajya kuririra. Uyu mukobwa yagiye Hebeni. Urumva nge mpazi koko Felicia? Mute. Hako si umutese. Uyu mukobwa yagiye Mute. Ako Beni, Mutesi aratunaniye neza. Mutesi nashaka kutubwira wamuteye inda. Mutesi nashaka kudusubiza amafaranga twamaye ngo yishyure ishuri kandi atararyishyuye. None atangiye kujya azinduka agenda aboshye ufite akazi. Ahubwo ndibutse Felicia, uzi ko ye baba we. Wibutse iki? Yarakubwiye hari bujya none watumye ntekereza ngira kure. Hoye, nimugora nabonye Mutesi azinga imyenda ye neza yishyira mu gikapu. Kandi niba hari umuntu utajya wita ku myenda ye, igahora itereye hejuru ni Mutesi. Ubwo ushatse kuvuga iki Beni? Ahubwo ngo dusubire mu cyumba tureke igikapu cye gihari Felicia. Ubundi nakubwiye ngo iki Cedric? Sinakuje kumva umamagara ngo mere. Ega birancikame nako mama. Ariko ibyo bintu wihaye by'ubunebwe. Nge simbishaka. Uvunisha abandi bana imirimo. Ariko nge sister wanjye turabyumvikana kamfasha. Ndumva ntacyo bitwaye. Sister ngo nde mushiki wanjye. Ako Cedric, Karina zavoma. Asenye, yoza ibyombo, abatekere wowe na baby mugaramyaho. Ndavuze ngo byuka none ahangaha. Ukuke nurangiza uje kwahira. Ye baba we noneho mera arabaneje birarangiye. Ngwiki? Mama, hari urwego umuntu abagezemo rutaro rwo kugenda nuka amase n'amaganga. Uti? Basubise hano mu rugo, imirimo ya hano yose imwe ni y'abakobwa, indi ni y'abapagasi. Cegekaho, Cedric.
nta muntu ndumva atesheje agaciro nuko yakoze kiretse wakoze ibiteye isoni wenyine. ndabizi n'ubundi ntushobora kunyumva. Gukora yo mu rugo ntibigutesha agaciro ahubwo bigufasha gutegura ejo hazaza hawe. Njye sinanga gukora icyo nashaka n'imirimo ishobora kunkoza isoni muri bagenzi banjye. Soni. Ni witoza ubunebwe. Uzahora uri umunebwe nubona akazi ahantu usangira wa wundi umuyobozi w'akazi ntikarangire kanarangira akazi kadatunganye neza uri kumva kuko utitoje gukora hakiri kare ukiri muto. Ese ubundi abantu uvuga bagusekera ibyo wakoze ni bantu ki? Nta batipe bagenzi banjye. Tipe. Bera rero ujye ubirinda kuko ndumva nta namanzima bakugira nabagushuka gusa. Njye nta muntu wanshuka kaka. She. Bagushuka se ko bakora iwanyu mwana wanjye. Ugasanga wishuye mu ngeso mbi. Ejo bikakugendekera nka Mutesi. Mutesi? Mutesi nyine uriya mushiki wa Felician. Ubu se tuviye kutazi ko atwite kandi abavandimwe bari bamutangije kaminuza. Nyumvira mama nukuri. Urangiranya n'abakobwa. Ubu se nge bantirinda. Wigeze wumva umuhungu bateye inda? None se mwana wanjye, ubutenda wabugejeje igihe cyo kwitwa se w'umuntu koko? Ngiye nitwa se w'umuntu. Reka. None ko wumva utiteguye? Urumva utenda utawiteje ibibazo ukanabiteza umuryango wawe? Kuri iyo ngingo rwose meri wanjye ntuzagira ikibazo. Ngiye sinjya ngendera muri izo ngeso nta n'umukobwa n'umwe nkopera nawe. Ngo ugira ute? Nawe nakwiteza. Hako none biri muri urugo byanyobeye neza. Subiza Beni. Bagurarizwa n'iki ubu? Ubu turamenya tumushakira he koko. Kandi wongera ukarira. Sugurarizwa n'iki? None se ntarira. Unatere ibintu byose hejuru ngo ndebe ko hari n'akaburu yasize yanditse koko kakaba nta kubuko ko Mutesi wagiye. Beni, nakubwiye ko nukomeza kurura tuma natekereza neza. Ceceka rero. Sinongera Felician. Ngacece. None se Beni. Karame. Uzi inshuti za Mutesi ntaho utekereza aba yagiye. Nta nshuti rwose nzi navuga ngo yaba yagiye nibaza afite Felician. Ahubwo mfite ubwoba. Umva kandi ubwo wabwiki se? Guko Mutesi ashobora kuba yashyize mu bikorwa ibyo yamaze iminsi avuga Felician nkaziyahura. Reka ntiyaba yiyahuye. Nyamara yabikora. Umuntu yajya kwiyahura asakazinga imyenda ye neza agaheka igikapu akagenda. None se ubu yagiye he koko? Aho niho twembi tutazi. Niba ari mu nshuti ze cyangwa ari muri bene wacu. Ubuse amamagare wa mama wacu mubaze ko ariho yagiye. Urumva Mutesi yatinyuka kujya kwa mama wacu atwite. Uyu mukobwa ari he koko? Ubu niki ntabakoreye Beni? Niki ntakuze nk'umuvandimwe wasigaranye inshingano z'ababyeyi bacu? Wimbaza ibibazo nafitiye ibisubizo nawe. Ubu ni ukuvuga ko Felician mbaye ikigwari. Inshingano nasigiye n'ababyeyi zirananiye neza. Mube mugiye dore mbonye umushyitsi yemwe ba. Stefani wowe? Ni njyewe Rufonse we. Wari kuwe ryari ko ntigeze menya ko uri nahara? Ko maze iminsi ra? Amba. Ukaguma mu rugo rero ntugere no kwa mudugudu ngo amenye ko wagarutse mu baturage. Yewe. Nabaye negumiye wanjye. Kugira ngo mbanze ndohoke. Iriya muri kaminuza ntibiba byoroshye. Iyo umuntu avuye rero abagomba kubanza nyine kwiyondora akanitekerezaho neza. Ako Stefa. Nizere ko utagarutse uvuga ko ari njye wagufungishije. Gose ukiri ku kagari mva warantutse birenze urugero. Uranuka cyane ngo ninjye kandi ari byaha byawe. Humura muyobo. Rwose ntawe nshyiraho icyaha. Na Nyiramariza? Muri gereza umuntu ariga Rufo. Rwose nagezeyo ndakaye cyane numva nararenganijwe. Numva umugore wanjye ari umugome bikomeye kubona atinyuka akandega bakamfunga. Ndakumva. Numvaga rero nawe wamufashije kunshyikiriza inzego z'ubuyobozi muri abanzi banjye. Ariko nyine nahigiye amasomo atandukanye. Amategeko arengera buri muntu. Nsanga ahubwo Nyiramariza sinamuhohoteye gusa naramwisha ahagaze. Ntiwumva di. Stefa. Nukuri kwikosora ntuzongere kubabaza umugore wawe. Waramuhohoteye birenze urugero rwose. Kandi umugore agukunda. Kuko ibyo wamukoreye byose ntigeze gutangwa agende. Ukabyara ukamuzanira umwana akarera, ugakora ugasinda ukajya no mu bandi bagore akihangana akagumaho.
agakora ukaza ugasahura urugo ugashyira inshoreke zawe ibyo byose umugore wawe akabyihanganira. ariko Stefa, ubwo abagore bihangana nka Nyiramariza ni bangahe koko? ni bake Rufo, ni bake rwose. ubu rero ikimpangayikishije ni uko adashobora kwemera ko naje ndi mushya. Stefa, uretse na Nyiramariza nanjye kubyemera byangora. ni ukuri narahindutse Rufo. ndashaka kubana n'umugore wanjye neza rwose. namusabye imbabazi yanga kunyizera. Stefa, ko kwizera biragoye. nabonye atambabariye rero ndamwinginga nese nk'ubu ntoya abagabo nkagusaba imbabazi imbere yabo. mbese naramuka nibeshye ngasubira inyuma bakabimbaza, ntibyo wabyemera? ati iki? yabyemeye. ariko ntegeka gushaka abantu nabo ashobora kwizera ko ari inyangamugayo. rero niba yabyemeye rwose ubikore pe. ariko kandi ubikora ubikuye ku mutima Stefa, nta buryarya burimo. umva wa mugabo we, ibyo nkora ndabizi kandi ndashaka amahoro mu rugo rwanjye cyane rwose. urebye ni nayo mpamvu nyine narinje kukureba. ndabizi wowe n'umugore wawe Nyiramariza arabizera. uragira ngo umva nyine ndagira ngo nyine muzi wanjye mumbera abahamya buko nsabye imbabazi Nyiramariza. maze umunsi rwose nateshutse muzabimbaze rwose. ok, nta kibazo. njye nanone yata twenyine se nitwe ushaka? ndashaka abandi nka 2 cyangwa 3. ariko rwose munyemerere muze ndebe ko Nyiramariza uriya rwose yambabarira. ubwo urumva nabyemera Cedric? nibwo ukigera hano none ngo uragiye koko? yego, ubu ntibyoroshye Jackie. oya sha, guma hano nari ngukumbuye cyane ni ukuri. wowe nuzi uko njye nari ngukumbuye. ariko sha uri icyana kibi. ubwo se kuki umaze iminsi utaza hano koko? ntibyoroshye rega, ubundi navaga mu rugo nitwaje ko ngiye ku ishuri kandi mama abagenzura buri kanya. kugenzura gute se? urumva turi mu biruhuko, sinava mu rugo ntamubwiye aho ngiye, cyane ko atabura akazi aduha ngo dukore. ni ukujya ushaka ibyo umubeshya ni ukuri ukaza hano, ubundi urukumbuzi ruzampitana pe. umuntu ntabona nuko mvugisha koko. ariko biroroshye Jackie, ndaguha nimero za mama wanjye ntunshaka kujya umpamagaraho. ngushyi Cedric? none se ko njye nta telefone ngira, ubwo ni ukumpamagara ku ya mama. ariko Cedric, ubwo urumva nahamagara mugeni 1 2 mubwira ngo akumpe ntabibyibazeho koko? kandi koko byaba birahuye. uramenye usibye na mama wawe nta muntu n'umwe ugomba kumenya ko jye nawe tuziranye. ndabizi rwose ko bigomba kuba ibanga rikomeye. si ugukomera gusa Cedric, ni ibanga wakwemera no gupfira nk'uko nanjye naripfira, urabyumva? yego, ubwo rero tugomba kwihanganira urukumbuzi. none se ko wumva utamamagara kuri telefone ya mama? nanjye rega sinabura ubushobozi bwo kukugurira iyawe, ariko se wasobanura ko wayikuye he Cedric? mama uri hariya arangenzura bikabije. ni ukuri muri iyi minsi maze iminsi ntakubona, noneho ndabona warabaye igihungu cyiza. iwanyu bagusiga iki? ntacyo. haguruka ahubwo uvuye muri salo tujye mu cyumba nguhe ubutumwa ngufitiye. ubwo butumwa ni bwiza mise mumenya pe. erega narabikubwiye wowe wabaye umuntu w'umugabo, umuntu umenya ubutumwa ataranafungura ibahasha. barakoze abo mu runana nibo batogeje ikiganiro cacu cyo kuri uyu wa kabiri. natwe turangize tubabwira yuko inkino zo guhiganwa z'imigwi ya volleyball yo ku mugabane wa Afrika za nyuma ziriko zirabera muri Kigali mu Rwanda. muri uno mwanya harimwo urukino hagati ya Mali na Nigeria, aho Mali imaze kuronka amanota 8-5 ya Nigeria, aho ni muri seti ya mbere. mu nyuma rero haza gukurikira urukino ruza guhuza u Rwanda hamwe n'u Burundi, iyo migwi ya mbere imaze kurangiza. kino kiganiro cari gihagarikiwe na Mark Niyonkuru, mwidwi mwariko mwumva Florentine Kwizera. turabakengurukiye rero mwese abahisemo BBC gahuzamiryango. mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro byacu, mushobora gukurikira muciye ku rubuga rwacu bbc.gahuza.com. ibiganiro bya radio mushobora kubibona no kuri podcast. mukomeze kugira ibihe byiza.